Government of PUBG yaona mobile apps chama tara nipal thingkhre. India government ngasi miyamna yamna pamna sanariba mobile game app PUBG yaona mobile application chama tara nipal thingkhre. Mobile app kharana India gi ningtamba amadi apunbagi saktamda akaiba pire haiba wafamda yumpham oiraga app sing asi thingbani. India government ki Ministry of Electronics and Information Technology na Information Technology Act ki section 69A amadi Information Technology Procedure and Safeguards for Blocking of Exchange of Information by Public Rules 2009 gi mari leinaba provision gi makhada mobile app chamaga tarani palbu block tawnaba government na warep lawki. Masi maruina India ki sovereignty amasung integrity defense state ki security amadi public order da prejudicial oiba thabak thoram chathare haiba information phangbadagini hairi tongan ba source amadi report ki phangba wakat ki matungina Android amadi iOS platform da phangba mobile app kharana huran lona da unauthorized oiba mawong da user singi data India gi mapal da leiba server da transfer tawi hairi government na nauna thingba thamkhraba app sing adu gi manungda WeChat Walk amasung WeChat Reading yauri Line of actual control paring the known as Chinese troops in Changchilapataki Kongtangasi Lokat Kibani. Indian Cybercrime Coordination Center, Ministry of Home Affairs Nasu Kudong Tingai Oerba, Epsing Asi Block Tona Nabapung Pana recommend to Walady. Kongtangsi Indian mobile amasung internet user Koti Kagi interest Nganabani. Epsam Katana Nipan Tingnabagi Warepasi Indian cyberspace ki safety, security amasung sovereignty Nganabani. Panbayabadi mamang da su government na security ga mari leinaba issue singi matangda TikTok, game scanner amasung UC browser yauna maming leiba Chinese app yangkhai mapan thingkhiba leikhabani. Aduga topa pawmana pung kunmari da CAPF ki ani yauna chamaga kunmanga positive oire. General population ki chamaga kulumdoi mak mapanda chatlu daba ngaktani. Ngarang numidang wairam pung mga phawbada pung kunmari gi manungda COVID-19 gi anoba case chamaga kunmanga hingalakpaga loinana state asigi apunba positive case masing lising taruka chamnga sunga tare chukre. COVID-19 common control room gi pauna hai haukiba pung kunmari da RIMS ki BRDL da taret Jenims ki BRDL da ani Ras Medicity da Nepal Babina Diagnostics da Mapal Imphal West da Kuncha Jibal Hospital Kaksing da ani Advanced Hospital da ama Maipakpi da ama Kaksing da ahum Bishnupur da Tarataruk Siz Hospital and Research Institute da ani Imphal East ART da mga Thawal da Tara Churachandpur da Kunipal amasung Imphal Hospital da ama COVID-19 positive oire haina confirm tawki. Makhoi manung da chamaga kulumdoi masigi manung da nupa chamaga sukna mari amasung nupi taramapanna general population da gini aduga anina CAPF personnel chingni naune hengelakhiba general population gi positive case chamaga kulumdoi adu Imphal West district ki nipu Imphal East district ki tara nipal Thawal district ki tara mari Bishnupur district ki tara taret Chandel district ki ama Churachandpur district ki kunipan amasung Kaksing district ki mangani Makhoi chama kulumdoi mak mapalda chalubagi history amata leitaba singni hairi nauna positive oireba sing covid care center da thamna ba thabuk paikhatpaga loinana containment contact tracing na singba mathau taba medical ki section thorang singsu laukhale haina cherola sin hairi haukiba pungun mari da CAPF ki humphumdoi covid care center lamboi khongnang khongdagi nifumanga covid care center yuna kotagi kunmapan Jenims ki covid care facility dagi ama RIMS ki covid care facility dagi manga RD wing dagi ama COVID care center JNB Chandel dagi ani amasung Padmaratna English School Kakching dagi ama punna miyoi chamaga yankhai taret RT-PCR test tawbada COVID-19 free oirakpadagi discharge tawkhibani. Makhoi tharga ngarang numidang wairam pung mga phawbuda discharge tawkhiba anawa masing punna lising mariga chatruk sunga taret chukre. Discharge tawbugi chang chada 10.9 suinoni numidang wairam pung mga phawbuda leikhiba active case masingna lising amaga chanipan 113 ni hairi. Ngarang numidang waram pung mga phawbuda leikhiba apunba positive case lising taruka chamnga sungna tareki manungda lising mariga chama pansukna mangana general population dagini aduga lising amaga chatruk sungna anina central security personnel singni discharge tawkhraba lising mariga chatruk sungna tareki manungda lising ahumga chatruk humphuna general population dagini aduga chama pan nifu taretna central security force personnel singni active case lising amaga chanipan hundrama thoigi manungda lising amaga chani tara nepal na general population gi aduga chatruk ka yankhai humdoina central security personnel singni hairi marak sida ngarang numidang pung mapan yamini tara phawbuda India da COVID-19 gi anobo positive case lising hundrama pan ga chamapan kunthama thoi hengetuna apunba positive case lakh kunthani pan ga lising kuntha teret ka chohum kuntaret shukre
PTI की पाव मतुंगिना COVID-19 लाइचत इंडिया दा हौखिबा पुंग कुनमरी की मनुंगदा मियोय लिसिंग अमगा सुक्न निपाल लेखिद्रे अदुगा मियोय लिसिंग हुंफुमंगा गा चौहुम मरफु निपालना लायेंगबदा फगलक्तुना डिस्चार्ज तौखि लेखिदबा मिगी मसिंग ngarang numidang pung 8 ga minute 10 phawbada lising humphutaret ka chahum marfu ni pani aduga discharge tawkhiba masingna lakh kun 8 ga lising 53 ka chani 52 thoini hairi Maraksida Union Health Ministry की ख्वाइदगी नौव डेटा ददी लेबाक असगी अपुनबो पॉजिटिव केस मसिंग असि लाख 53 का लिसिंग हुंफुमापन गे चंगा कुलहुमदोइनी हाइना उडली मिनिस्ट्री की डेटा असगी मतुंगिना लायेंगबदा फगलखिबा मिगी मसिंग लाख 19 गे सुक्न लिसिंग अमगा चमापन सुक्न निपानी अदुगा लेखिदबा मसिंगना लिसिंग हुंफुतरु का चहुम कुंथ्रा हुमदोइनी हाइरी अदुगा तोप पावमना बाल्ब यावबा फेस मास्क ना COVID-19 मुथनबा होनबदा अकाइबा पीबा याय स्टडी शोर होंदोकनबा बाल्ब यावबा फेस मास्क अमसुंग फेस शील्ड सिंगसी चुमनगी मास्क का येंगनबदा COVID-19 संदोकपा थिंगबा ngamloi मसिना लाइसेट सि लाक्सिनबा होनबदा हेना अकाइबा पीगनी हाइना इंडियन ओरिजिन यावना रिसर्च तौबसिंगना फोंदोखरे नुंगसित यावबा ड्रॉपलेट सिंगा थोकपदा अमदी थादोकपदा फेस शील्ड अमसुंग बाल्ब यावबा मास्क ना कमदौना मथौ तौई हाइबदु यूनाइटेड स्टेट्स की फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट सिंगना येंगसिनखि मदुद चुमनगी मार्क सिनबगी महुत्ता हाइरिबा सिंग असि पाक सन सिनबा मतमदा लाइचत मुथनबा होनबदा यामना काइबा पीगनी हाइना खंखि हाइरी फिजिक्स ऑफ फ्लूइड्स जर्नल दा फोंगलखिबा स्टडी अदुदा रिसर्च तौबसिंगना लेजर लाइट शीट अमा अमसुंग लो खुबा मतमदा पाइथोरकपा अदुगा मानबा मोंगदा डिस्टिल वाटर अमसुंग ग्लिसरीन की मिक्सचर अमा सिनदुना लैबोरेटरी दा फ्लो विजुअलाइजेशन तौखि मसिदा बाब यावबा N95 मार्क्स तगी पाइथोरकपा ड्रॉपलेट क्या उबा फंखि हाइरी फेस शील्ड की ओइनसु मीना लोक खुरकपा नत्रगा हक्थी खलकपा मतमदा अहानबगी ड्रॉपलेट सिंगदी ngakthoyi adubu ड्रॉपलेट क्या दि अकोइबदगी चंगलखि हाइना रिसर्चर सिंगना हाइखि अदुगा अतोप पावमना COVID-19 असि वैक्सीन अमना लाक्सिनबा ngamgani हाइना साइंटिस्ट सिंगना थाजरी COVID-19 नाखिबा मी लिसिंग कुंतरेट हेक हेनखिबदगी हौना साइंटिस्ट सिंगना भाइरस असगी जीनोम सीक्वेंस लौरगा येंगबदा ममांग चहीगी डिसेंबर थादा चाइना दा इहान हाना संदोरखबा मतुंग म्यूटेट तौबगी चांग याम नेमी हाइबा खंगरे मसिना मरम ओइदुना पृथ्वी सिनबा थुंगना लाइचत लाक्सिनबा होनबदा वैक्सीन अमखक्तना यागनी हाइना थाजरी लेबाक मरफु मरीदगी तोखाइबा भाइरस जीनोम सीक्वेंस की सैंपल लिसिंग 19 की चांगा 13 लौरगा येंगसिनबा मतमदा COVID-19 लाइना थोगलिबा SARS-CoV-2 भाइरस असि कदाई फावबा मसक ओली हाइबदु खंगदोकपा ngamखि हाइना PNAS जर्नल दा फोंखिबा स्टडी अमदा हाइखि चाइना की वुहान सिटी दा इहान हाना भाइरस संदोरखरबा मतुंगदा भाइरस असिंग असि फावबदा मवंग मतौ ओनबगी चांग असि यामनेमी हाइना यूनाइटेड स्टेट्स की वाल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की स्टडी चथकिबा साइंटिस्ट सिंगना फोंदोखि SARS-CoV-2 भाइरस असि मियोइबदा चंगलबा मतुंगदा मवंग मतौ ओनबा तौदे मसक खरा ओलबसु तोंगान तोंगानबा चांग पुदबा मवंगदनी हाइरी ममांग चथकिबा स्टडी सिंगददी पृथ्वी की मफम कयादा भाइरस असिगी यामना साथिबा म्यूटेंट फॉर्म अमा लई मसीदा डी हाइना कौबा मॉलिक्यूल एस्पार्टिक एसिड अमा भाइरस की स्पाइक प्रोटीन दे यावी मसी मियोइबदा चंगलबा मतुंगदा ग्लाइसिन जी कौबा अतोपा मॉलिक्यूल अमा ओली हाइना फोंदोखि अदुबो अनौबा स्टडी चथरिबा साइंटिस्ट सिंगना D614G हाइरिबा म्यूटेशन असि मियोइबदा चंगलबा मतुंगदा मवंग ओनबगी खुदम ओइदे हाइना फोंदोली SARS-CoV-2 असि म्यूटेट तौबगी चांग याम नेमबा मरमना अफबा वैक्सीन अमना हौजिक लेरिबा स्ट्रेन पुनमक हातपा ngamgani हाइना रिसर्च तौबसिंगना थाजबा फोंदोखि HIV इन्फ्लुएंजा अमसुंग डेंगी गुम्बा लाक्सिनबा होनबदा भाइरस की मसक यामबा मरमना वैक्सीन पुथोकपदा अवाबगी मसक ओइरी अदुबु पृथ्वी की मफम कयादगी लौबा SARS-CoV-2 की सैंपल सिंग येंगबा मतमदा हाइरिबा भाइरस सिंग असिगुमना ओइदे मरमदोना COVID-19 दगी ngaktoknaba honabada भाइरस की मखल यामबगी खुरौदी लेररोय हाइना थाजरी हाइना रोलेन कौबा रिसर्च अमना हाइखि अरोबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो येंबिरिबु खुदिंगमपु थागतचरी